ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabantaki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel klaim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jok ke engine. Ban apply nak benta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar hnyo nriu saw san, hnyo saw ar khandai saw iwai, hnyo khandai iwai san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Ka Junior Christian Endeavor Society Mawrong, ka lapenlong ya ka Inter-House Tournament, ka jingtmu jong kane ka tournament, ka day na kapenta ban pelong ka ji kenduk lang, bat ban lek man lang kumba julong man laus nem, jong baro kinong Shnong ka Shnong Mawrong. Ya kane ka tournament las dang nadu ka live way tarik November 2024, Haka bala shim benta nadu ki kena rin, bat hadu ki balarang ba. Haka bala don hadu kat prat ligi house ki bakentup nadu ki group jong ki kena, bat jong ki rang ba. Ya kane ka tournament layo ban penkut no hanin ka sngi ka khandai tarik Disember 2024, Haka bala wan ban sakhi bat penha perdai kane do MDC ka Mahoti constituency ba Charles Marngar. Haka ne ka sngi penkut layakun final na ka group jong ki kena, layakun hapdang ka Blue House persha ka Violet House. Haka bala yora eka nam nadu da ka Blue House, ba na ka group jong kirang ba layakun final hapdang ka Pink House persha ka Green House. Haka ba ya ka nam nadu layora da ka Pink House. Banai kumai Christmas naga menda jong pi baharo. Ngashim ya gane kabu banai kejing kumai ke bekerpang ya pi ke society ke bala penong ya gane ke program kum kejing rakhe Christmas ha gane ke snem. Ho ya gane ke snem kadang kejing khangla ha ka ba new e ya kejing shirkai jong gane ke klam jing pang ha gane ke banai ke bala dan ngai ayo yo play. Bangilong kumne kum bangilong mentang niyo ya kene ke program kene paro kene ke jing penyan ke bastat ke jong mulai ta kene ke por na kalian ke jongang ai ke jing ku kerdo naga banta jong pi ke society paro kawai lengba ke jing rakhi ke jong pi ya kene ke Christmas ha kene ke snam kanwanra ya ke jing suk ke jing tuman ha ke ying isan ke jongi ha ke Shnong ke thau ke jongi ba ka balang kham tam baro kawai tikumolong ye pi bagani kini ketayo Christmas dengan ungkwa aban keren sipon dengan keren tang kendia de kini kupon highway de ini bentang ke Christmas idon iwe ijing tho ibang ayo pule ibong what is Christmas ke Christmas ke jubab kalong Christmas is the time of searching ke Christmas ke de kupor banwan you know in what yo kulung Jisu ki ay paday ki rukom mane Christmas ki jongi ki rukom mane Christmas ki jongi ki don agi babon rukom ki don gi baplong ye ki jingele kemen gumbalong mafimenta ki don pinon kam yo Christmas tree decoration ki bu yo klor nang ta paday ki don ki ba plong ye Christmas carol ki don ba plong ye ki picnic ba kumta pater kata gade ge jing rakhe Christmas ngakan mau ausnem aja pra ngadon ha Bangladesh ban rakhe Christmas hanti Bangladesh ba ka kwaer haka tu snem kemau i od yotik ubahe aplau tu ying mane kata ga de jing rakhe Christmas kita baro kim dei ki babakla nei kemau tang kawai bagane ge jing rakhe Christmas ge jongi lakalong hakalong go no kombo kemau bau Jisu de bonlong upneng jong ge jing em ge jongi klem ukres kita baro kilong le nei tinai lada kano ke jingle kemen ke jongi lakalong ke football lakalong kano ke jingle kemen ke jongi ro ngin ke mau ba ukres long pedeng joga jing ke jongi te ngani ke pang no grand shupon na kalian ke jonga ngai di jing ku ko do ipi ai begini ke Christmas ke bangi rakhe ke snam hapdeng ke jing ke bangi kendo kum gari ke jai penre ba ke puthe bar ko wei ngin mat ye ke Christmas ke shisha ha kene ke snam ki yeng ke sang ke jongi ba khamtam ha ke society ke jong pi baro kawai te hangani ko por na kalian ko jonga kumunong mikmat pai pa shwa bangan Shong ngadon ini jing kerpat ibu hage jing syakri ko badet ke jonga ka baki pai ba kila jet ban syakri ko mau ti ko sosi nado bangalajom ngamju Shong yin
Ngapusyang bantur banya yung konsensi para kaway. Kinon sipun kijing ka konsensi ke bangimat ngi kendo. Jadi banya sain nak kemudian kijing ke jangpi. Ngabu kijing grepat ngasyemnya ke kabu. Banbu kijing grepat api ke society. Bakabalang hibar kaway kenal lem kijing dua kijangpi. Bau play nang ai kijing start kijing syampang. Bang nang laban ai kijing syakri ke babahatam naga benta. Imlang ke salang kari bakajai penriu hibaro kaway. Tang lagi ni kita ni berkhnya yang pungkut ige jingkren ke jonga Christmas ke besok kabat kemen nak kementar jong pi paro kublai shun kublai shi hajarmu kublai undon kan ipi paro kublai